Hai, jotono an kapang ni hamjak maya phare tini hai an tripuri do pha channel no jotono no yasak so tini ang kaisa hai nirawai share khainam su bo ka ke buri katham borok ni kasrang borok ni hard work borok ni active no tei ang kisa joto bai na share khainam su borok ka ke borok sangke monjuri deborma te borok sangke shibani jamatia te borok sangke nawi mok ka ke bo serai student Guwahati ni paidram ang sana thanga naimen ke borok asake khatong tini culture ni bagai kamung sungno borok tisanan bagai borok ni khatong mani hain bagai borok serious ke nukhungo yakagai nukhungo gobang jamila no tei borok sereng phaimani nukjakha ritak thaniyo sereng phaimani nukha tei khorok sangke nawi mok boke serai student bo just Guwahati ni paidro bo biang ni phai ke Bir Chandra tei kormo ni phung aidro orok phai tagai sario thangpi ke ab hai ke saktharmani nuguyang belai ke khatungkha jodi sung jotono borok hai ke sung sakthal hai ke hard work hai ke chini culture ba chini kamung sumung tei bri develop khamung. A few moments later. Ke para puroni para narian para kaja khaimani ta ani nije nok gando abadi ta paran bung khatara serbe para ke tamu ni besai ro besarong ni ponseri mane sai kmarok de kisa ani samap sa an besak kenoi selama sa beri masa bes kelas apa itu okra kelas itu kusung kai kelas 5 boys school don bosku kini besai ke ani besale logi kere bo defense so second thayuta tamu bro pusti delhi wo ke tamu nang orok dosta থেকে চারটা খাইও ke besak masa 8 masa ke 5 এখন orok bagian saicung manage kai kisa sai kmarok manage khanya nga kaisa nijibo saksak tharna naw niji tiklai ke se manage robo ngota bane tam chadai serious ke ta bukhamai kai ke kisa besarangno to phungoi school thangbai ongai atai mo ongai sung manage khaijokota odek mane borok to phungoi school thangbai ke dibor sarigo sopai duita rogo ngaba a somoyo niji khanya ngaba amdikhana tiklai ta manage kosto mosto khai abo kosto naino songai hainani besare di khai bikabone joto nongkolani sajungba sajung belesi problem ngmakai taba niji na ajagawo patike tiklaya wansugai ko maklayota kan bekatong bagai hainta bakab tongmanta ora je hage besam roi tong phane romo bri umaromo tam sama abo thok tongnai rong ningke to jespur phano je time na tiklai mano ga sokri ke ta to bung bepar to khlai ma kha to kam kaje sigima ba joto dingine kaham binbung se kam ga ba bo sigima jinis to jespan kaham oro sigi khai to sung certificate bo mano ga oro ne office ni theke to sawa lum ro apply khai ke boi bak saman ro on sawa ang khai to maya ko pa pa ko clear ke sai bia ko certificate ang besung mas ni course khai forman ni khaiwa forman ni khai mani tini ani kota last day tawa ko certificate of man na kya iko last day ba mobile dia ige kagas rok sama tam rok khayo haina dalai ke no hambai omo khaimen dalai future to na tai mo oina class taro kana orange saramo request khaimata amaro class ta observer ro deba trainers ro kisa abo sikiman thini jodi ekdom kaham kai sikurung nang sikimang ha to sarsongno borongno sus khai ro 26 kurung 26 kaham kai klaiman abo sikipur ko sungbo bukharin sikina nang je kun kamna ta tege sake ram nije khai ma khake lum hen ma khake no nai ram ba aji ma no bele saji identity disari nai bus tage to ta bele ke hambai bele hard work khai mani kasran nang hai kasran khake tribahar kis kamangla kham hai ma no kai ta tabon simna kasran ro hai ang nugya khochin borong bisio sak tharja kasran lai te kaisam ke ani wansung bai ni wansung kaisa solma ni ke ni ko khana mani je ingres song de biris yak le tisi sam khai to mai
Kia sing borokno srungai obai mangnai belai ni mansumai na an bai maru kia no salute maru. Thank you. Rong lại động lại mà còn Next day. Kok tei salai phine ai ke sing srunglai tong ai lene borota khoroksa training go tongu ke ni bung sagra de. Hai, Sibani Jamatia, Anke, Kajak, Borjak, and Besai Besagana, Besar Besar maksud Korok tu? Nitomani, Besar Okran kelas Ke berapa? College of Kaha, Usum Keblene, class 9, and Besai Bukoroksa, Government Zakri Kai Tongu, Tam khai. Bo Ke STO, BWS, PWS ni SDU. Posting ke boro Odobila, poddopil ke khwai siblena. Kwayo, Inke ro agotola ni thange. Agotolani, up down Kai, Anke Ang, Keblene or Weber Service Center money, Sungitong Femani. Bahai ke na sa sab pore te besai behai ni khwayo thange ke kuno helper assistant rok de tong no. Gere ke bahai ke manage khai kisa sagra de. Ngona ne mai mi sungui akongoi cherai ro Aidrop basa jagi ge. I rogoi kharogoi ta bu phanom bu charoi kharoi ang bachagi ni je bu ready khagi kisa time short phana mane pra ngai ne ma phai ne sak thari ni serang na hi ma ba ke ranga ni mu sugui tong ma ba sak thari phai te ar bising an sai support khai tong ma ba ang phai ma Belai ke hambai. Tabo omo serengbai tam tamo seng future benefit man kisa sai khna ro ge. Omono serengai jeng kebang mana podra podna benefit magi mana tani ke omo sini kaisa sini jaga te jeng oro omo tagai Mane chini kamunsum man revive khaiman Revive promote khaiman, khaiman hede I restore khaiman yete income bekai mana Income jeng omo kebang ke tagai palmala ke income source tonggo te omo bosoro koroksa brei chini buku ke himla te borma nei bo award man kha 2.5 लाख manai phu belai ni khobor ka ha jin bagi khatung jangai ke jeng Lo bahai bo, ne ulo 8,000 ke? 8,000 ke onariam manaita besek omo hairi tag mani bisingte bo besek successful engkha bo hai khen jeng bo joto engani nang get manai jeng te obo application ro ke hai machine be manai hin khana te chini life o mungsasa khai kalang thangna nang srai ro tori thang la ke janja college ro thangba ke no high stone na klai ke apro जों tagai sel khai mano phalai mano rang ajai mano ke oro tag ma simia oro printing de tongu rong roma bo tongu te khumbu baro snamani printing de tongu ge prai ne agotola जों tongu bosano phrungai tonglai ke aro bising bising जों sakthal ha ke om hairok srungai rang ajai mano tei bo sini joton se koto kongke sini identity sini sinjak mo disa rignai जों promote khaimano revive khaimano Hours later. তোমার নাম কি Now mom. নাও নাও মাও কি পড়াশোনা শেষ করেছে নাকি Diploma. কি ডিপ্লোমা করেছে DHTT. কি DHCT. ডিপ্লোমা In Handloom, Textile and Technology. কোনখানে করছে গুয়াহাটিতে গুয়াহাটি কয় বছর 2 বছর আমি লেটার এন্ট্রিতে গেছিলাম লেটার এন্ট্রি এন্ট্রি সেকেন্ড ইয়ারে এন্ট্রান্স দেওয়ার লাগছে নেই না দিতে হয় না না 12 সায়েন্স পড়লে 2 বছরে হয় হ্যাঁ না হ্যাঁ হ্যাঁ আর আর্টস হলে 3 বছর হ্যাঁ 3 বছর। আর এখন এখন কি করতে হয়েছে ট্রেনিং ট্রেনিং কয় মাস 1 মাস এর এক জন্য মাস ওইখানে ট্রেনিং শেষ করার পরে এখানে ট্রেনিং আবার আইছে এটা আমি কলেজে তো বেশিরভাগ প্র্যাকটিক্যাল হয় না Theory? হ্যাঁ থিওরি বেশিরভাগ হয় তাই এর জন্য এখানে শিখতে আসি আর কি তোমার ডেট অফ বার্থ কত 16 তারিখ 10 মাস 2005 16 তারিখ 10 মাস 2005 5 তার মানে এখন 20 বছর হ্যাঁ এখন সামনে বছরে কি করবে সামনে বছরে এটা তো এখনো কিছু না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নাইদি বইনে বড় হয়ে খাসিজাক 20 বছর বাইছে বল ডিপ্লোমা ইন হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল এন্ড টেকনোলজি Same evening. Oro kabangwa tatongo omoke handloom omoke jacquard omhaine electronic jacquard omoke dobi obhaine ke belake chin borong bai kaham obhaine rignai ake tagu omoke sari oronke aste sobumulo khaima chikon ke nal khutun omoke sari